Hello guys, have a blessed day. Welcome to my live streaming. Ayan. So, yay, yay, yay. Sana makisama yung internet, yung connection. So, ayan. Kasi yan, ang hirap mag-connect talaga naman. So, ayan, iBugs pa more. iBugs. iBug is real. Vlog po. So, ayun. This beautiful life. Hello, salamat sa nag-video sa akin. Ayan, salamat, thank you. Sa 2 million viewers, salamat 2 million. Ayun. Okay, thank you so much. I love you. Nakalive ako, akala nila may kausap ako. No? Kausap ko yung sarili ko. Mama, ayaw doon siya tila may ulod-ulod. Sige, ulod, sige. Ate May, dua. Sige ko daw, pahingi din ako isabi. Naray na ako. Ulod eh. Ako rin ba? Ito na muna dyan. Ako rin. Sumasarap. Ako na. Ito, nakapot mo na sa'yo. Ako rin. Ako rin. Di ba na nag-ilang mo sa left? Ano na yun? Kuha ka pa. Ang kutugab. Ay lang. Wait. Oh my God. Ay, salamat sa nag-thumbs up. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ano ba yun? Maingay talaga yung paligid. Bakit ikaw di pa puraon? Ano ba ga? Natin. Ano rin? Kasama yung anak? Oh! Mama, madam ako bulong. Nag-live si Mama. Nakapot na ako. Nagulot na ako. Gusto ko na dyan. Hello. Guys. Welcome to my vlog. Yan. Yan mag-press sa garden. Thank you so much. Thank you so much. Wow, Mary.
Thank you so much, Nakaudo. Ellen. Chon. Thanks so much for watching. Hoy, Allen. Allen. Nakaudo na ko. Nakauduan. My God. I try to be active, you know. Akala, they think I'm talking to someone, but I talk myself only. Yes, I picture LS. I left my phone. Wait. Mama, nagbalat ka pa sa dilaw. Dihan ang gulatan mo. Sa aga. Ali kay Ren. Mama! Tawa! Oh! Mama! Aga diba? Ha? Hey! Adwa! Grabe. Yan. Palayas. Diri na dagos. Kay, di na dagos ang teacher mo. Busy? Ha? Busy? Sa ano na lang daw, bro. Otro. Within this week. Ano na yun? Ano yan? Monday niyan? Monday niyan? Yan adlaw, Monday? Ha? Monday niyan? Ang kula lang doon. I mean, niyan adlaw, Monday? Dire. Siya matawag na lang. Dire, I mean, agawad. Papa. Nano niyan adlaw, Monday? Ako. Mama, imo din na ako darling night. No, Papa. Daling Darling night. no, Papa. Opo. Ano yun? Ha, ha, ha. Ha, ha. Kanta yun? Pero, ibisi yun. ABCD, ay ABCD. Mamad ako dun, no? Nagla-live si Mama. Mamad ako dun, ABCD. Makayo dun. Ako ABCD. Matapos na mag-ano ka ng ABCD. Nagudam ka na doon, nagudam ka pa daw. Siyempre, kay support myself. Supportahan ko yung sarili ko. Wala naman suporta. Oops, Oops. I'm sorry, Mommy. Kawaya, kawarantin na. Eh, bawal ang bata. May sabi na bawal. Ay, tayo na.
Agad. Ano, diri mo man akong babaw dam. Ano pa naman? Galawin. Agad. Ako nali.
Coffee time. Ayan. Yes. Hay na, diba? Ah, very good. Mama, mo yung sasang? Nagagamit si mama. Saan pinugang? Kaya nga. Huwag mo lahatin. Ah! Mama. Hmm. Malala ngayon ako. Michelle.
Irene, may balatong ka mo? Irene? Ren? May balatong ka mo? Balatong? Pichay. Mabakal na lang ako. Thank you so much, Maria's TV. Thank you so much. Sa Patamusak, maraming salamat. Sa pagdalaw, thank you. Thank you so much, Maria's TV. Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi ka lang, hindi ka lang. Salamat Maria's TV sa pagpunta. Ding dong. Ding dong yung kinakain ko, sari-sari. Mani. Mani, green peas, ayan. Kung ano-ano na lang. Salamat sa pagpunta. Thank you so much, Maria's TV. Salamat po. Tapos ka na? Hindi pa, be. Ako lang sa cellphone. Ako lang siya. Sige mo na. Sige na. Makulit. Nice, masarap yan. Salamat. Thank you so much. Maria's TV. Salamat po. Salamat sa pagpunta, sa support. Wala akong guest. Meron sana kaso tulog. Ano na yun? Bawang masarap din. Oo, masarap din. Ma! Ayan. May kahati pa ako. Ang malay. Nagulaan ba ako yun? Huwag na mag-ako yun. Opo. Mama, naman ko sa... nagutom ka! Gagamit ko pa. Nagutom ka pa ngayon! Anak mo yan, opo. Anak ko, si Gab. Ito, pagkilala kita mo. Mahulog ako. Musingon. Ora, dahil. Halika na, Bibi. Pakilala kita kay ano.
Kay. Kay Maria's TV. Say hi, Maria's TV. Hey. Maria's TV. TV. Hello. Hello. Hello, guys, Mr. TV. Mr. Maria's TV. Mr. TV. Come on, alam. Sabi mo, God bless you. Bless you. God bless I you. bless you. Welcome to Bless my you. vlog. I'm a live And to stream. and to my vlog. Ano pa? Salamat sa pagpunta. Alam, pag may punta. God bless you. God bless I you. bless you. Always you. Islangin. Cute, salamat. Cute mo daw, baby. Hindi ka makita. God bless you. Salamat po. Cute ka daw, baby. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. I Pwede na mag-vlogger, sis. Pwede na mag-vlogger. Bigat. Sorry. Ayan, may mga salamat, thank you so much, Maria's TV. Thank you so much. Ayan, may mga bata kasi dito. So, ayun, live na live. Ang hirap mag-timing. Ay, dingdong ako. Bigyan mo ako, baby, ng dingdong. Para, alam, urula. Bang. Oh, urula. Kasi ako. Thank you so much for my 4 million viewers. Salamat po. Yun, meron na. Yun, meron na. Na-mute ko kasi may umiyak na bata. Pamangkin ko pumunta dito. So, para maiwas tayo sa ano. Baka stricto pa naman si White, si Lulu. Baka mapalo ako. Iningatan kong bahay na to, tapos mawala lang muna. Ingay sa kami. Dapat masaya sa kami. Sabi mo, thank you so much. Ay, salamat. May anak ka na rin ba, Maria's TV? Naghahabol ako ng ano. Hindi ka pa ba muni? Hindi pa ako muni. Matagal pa. Matagal pa, medyo kailangan pang i-push. Malapit ka na ba, mamuni? Wala pa. Wala ka pang baby? Wala ka pang ano, obligasyon. Mag 36 na ako ngayon, so kailangan ko talaga ng may bibi na. Kasi matanda na. Matanda na si host. Kailangan din may sa buhay ba? Pagtanda. Nakakot mo na, Didi.
Malapit na rin sana muni na. Congrats! Oh my God! Yay! Congrats! Congrats! God bless you more. Congratulations, Ay, congrats sa'yo. Sana muni ka na. Sana mamuni ka na. Ayun. Sana mamuni ka na. Oh my God. Nakakatuwa. Mga muni na yung mga friends mo sa YT. Yan, no? Ako na lang ang naiiwan. Napag-iwanan. God bless you. Yun na. Huwag mo pindutin. Mamaya mag-end ako. Push pa rin everyday. Everyday talaga ako mag-ano na. Kailangan talagang i-post. Kasi ang hina ng pagpasok ng kunti yung watch hour ko kasi nga, hindi ako masyado active. Kailangan ko maging active. Ano ba tong ko? Push pa rin everyday. Tama. Tuloy lang. Hindi ako makapost kasi siya na daw mag-hostess. Oo, gagawan kami sa cellphone, kung anong gamit ko yun, hindi nagagamitin niya. Nanggugulo talaga siya. Yan na naman. Everyday ka mag-LSS. Yeah. Opo. Everyday nga ako mag-LS para makatulong din kahit papaano. Isang oras, yan. Isang oras everyday, yan. Malaking tulong na. Nakakatuwa naman magmumuni ka na. Nakakatuwa. Congrats sa'yo. Congrats. Okay.
Ang kulit naman ito. Tadi nak kan, ini udah sini. Kamu dapat tuh. Kak Uma, Kak Uma, Kak Uma, Kak Uma, Kak Uma, Kak Uma. Cause I'm lying on my bed, thinking of you again. Cause the sun shines so bright. Uwi muna ako sis, andito ako sa parents kong house. Salamat sisi, see ya more online. Thank you so much Marias at TV. Salamat sa pagpunta and give support. Thank you so much and God bless you and sana mamuni ka na. Oh my God, congrats. Congrats in advance. So, ayan, may aking alaga, ang aking Junakis. Congrats sa'yo, Marias TV. So, ayun, kailangan pang i-push yun sa akin. Medyo matatagalan konti. Napag-iwanan ng batch. yung iba nag-graduate na ako nandito. Patal maka-level up. Apa masih malapnya? Ayo! Ano ba yan? Wala
Thanks so much for myself. I'm watching myself. I support myself. 1 million viewers. Oh my God. Masito ako. Masito ako. And it's a little my God. Kita mabalik siya. Balik. Ma. 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 Ba. Ba. Lik. Lik. Mama. Mama. Ba. Oh, sekali lang. Oh, ito na. Ito. Chocolate ka kay Ash. Chocolate na. Chocolate na. Oh, dito ka naman mag ano, sa lagaw-sagaw. Mama, Hmm. ano na yun? Sabi mo,
Oh my god, I think so much for myself. I'm watching myself again. Oh my god. I love myself. I support myself no. Oh my god. My music
Hi, thank you so much, Noemi. Salamat sa pag-visit. Uh, thank thank you so much. Thank you salamat. Thank you. Ayan, kinakabahan ako, Thank you. Mahirap mag-ano dito kasi maingay. Maingay yung paligid. My God. Ayan, luto time. Kailangan magluto na ng dinner. So, ayan, prepare. Thank you so much, Ellen. Thank you, thank you. Ellen Bichon, salamat. Salamat sa pagpunta. I thank you for visiting my LS. Thank you, Ellen. Ellen. Thank you so much. Need to,
Di ba naman nagtarigos? Naglaro pa lang ako. Do you wanna fight no more? Do you wanna be the boy? Do you wanna find it more? Give it all. We can make love. You can make it last, 'cause I know what you gotta be, 'cause I know what you gotta do. I can live my life, girl, you need you. No, I can't go wrong. You can make love. Ano pa patahan mo ko eh? Hindi pa. Madilim na, madilim na. Thank you so much for sa pag bisita sa aking LS. Bye-bye. God bless you guys. Magluluto na ako ng food for dinner. So thank you so much. And God bless you. And sa mga sumuporta, sa friends, thank you so much. Have a nice day.